henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的章节是马太福音第2章第16节到第18节，屠杀婴儿。Sebagun tak patas matay hinisaying o degetaha sebagan degemakan matalo kanay ni bitak degemakan masipat kanay pahokil laki. Kiani hilodi o wadata lakadgun degpekat misaka gilaon na do pengebinsang na. Kia do mulu saw Jiah berasut bi semiling de bekalats. Pausa kali ini, tahang kawas koli teruma gak laki senaw. Meniak belihing ni gegetegut na ahya o wadana bahakilun kana. Manusaw kia ni menenta yurimia mpula kali ka lemengaw o wada mepadai dah. Terjelas lemingis palu bi kenakeh kuhun lingis o kebahangan lama hia. Lakir o lemingis lelakian na. Yasa ungat ka laki na tani. Ini sekuhun sejak. Miah pesbiah hian misa.